Na sljedeći način. Jedan pozdrav za YouTube od vojske Srbije i Crne Gore, nema više, nekad bila, brodovi nam ostali tamo za gašenje. Upali cigaru, be. Rosa pala. Neće ni da se upali vatra. Zapalila si me. Imam ja šibicu. Pa da. Dođite. Gasi! Sad dođe onaj nogati. Daj metlarice, već trošimo ovdje. Ne, da lomiš drvo. Pravi metlarice da gasi požar. Znaš se čovjek. Vatre je pravilno. Ajde vatra gori, ajde. Dobro, ajde. Vojniče, gotovo. Laznicu u ruke, Uzmim laznicu. pritisni i pusti. Pusti sad ruke. Kuhu, ubio si babu. Neispravan aparat. Brate, neispravan aparat. Jeste, ja nisam dobro čuo. Aaa. Sada su ušao stare pantalone. Dimna bomba.